UMDC ka Sohiong ba sansyar ku parroy lengdo thaba ulong bakidon bun bahagi pat ba ki bakwa banyo jingshai halor ka khajna professional tax kabalaya tai hakador bar jang ka district council habakran bat kilat pathai khubor ulong ru ba ki babun hadu menta kimpat shai satya shapang ka te ka professional tax bat Katno ki tu ki kontraktor kelas 3 ki haban Siew ki kelas 2 Katno bat ru ki kelas 1 Katno kumta uong bakade ka kamram jongka executive committee ban penkre bha ya ka jubab khnang baki pat ba kinyo jingshai Kemudian kong yang akuat abai ada bukan professional tax namar ngi jiwan hi ki pai ba bon ki bujutre ni kam just na kharteng was to professional tax kini professionals ki wan haba ki Kylli nangai domo kina te bo tha jo Kylli Katno try hab Siew the professional tax nanti kelas 3, nanti kelas 2, nanti kelas 1. Ngabu aja Kylli, ngai pada nak kalian be in charge, penjawab dari panport penjawab kata. Naso lingo pen nak kalian kajongar ba Samla wan hi sekayeng dorbar. Nasuka bikiru, bagi pajba kipet, dan bagi di social media manta. Pakai baca po yeng dorbar kata khabtren ba. Tamanta beri pajba kinuan biang sanga. Katno ba kata tax kiba krong apo desa council taka nakwa banang isma dawan come prepared no taka desa council kong ay ading nangi apa ngi ide na kalian persya ni Kylli we place before the house bagi we kiba snap ken sutu Katno kaslap ngin jubab li mangi mata kasin Kylli katiban ko Kylli seki Katno kata di ngin bu Kylli nang ni mantaru Boleh asik dan wajib percaya, kespercayaan dan lagi keselap Katno nang tagi profesional so kata hajar, mat kita ki grade Katno kata hajar ki kelas 1 kelas 2 kelas 3, lai jong selap ki mat jawab hi. Hakan next session nang lam ta next session ngi sebu jingli let them come prepared for the district council session.